Tak bang. Boleh tak sikit cakap benda ni rosak? Boleh. Komputer tak cakap. Boleh tak kita tukar? Kebarangkalian tu nyata lah. Sebab kalau berat macam tu, mesti benda ni. Guys, sikit ingatkan. Boleh kereta korang yang mengalami masalah lampu check light, logo check light tu warna oranye kan? Itu bukan benda ni bang. Bukan. Asal logo tu tak apa, try exhaust sensor. Try dah lah beli sensor cat ayam. Betul. Scan komputer dulu. Sebab dekat enjin, dia bermacam-macam sensor. Ada. Daripada crank sensor, cam sensor, airflow sensor, TPS sensor, coolant temperature sensor, engine oil pressure sensor, ada pula throttle body sensor. Macam-macam sebenarnya. Tak boleh cakap lampu check light terus benda ni. Tak boleh. Sebab dia memang ada komputer untuk khas mengenal pasti mana sensor rosak.